Asle pamekase saat terong kota tong di sana panempeun ronggo suko ati se eka tresna saat jena rakyat namung taona sae bule maratos telo polo karaton emang dilaras jeneng panempeun ronggo suko ati satria gegemar juga
sandorentam dumaelanga kasona banyak lakon.
tretan kacong cepi segenteng terserati wah tengku tretan
ada